Wal ngauram fa te tan tun hi tran rual hun ania aram chunga mi ni lo ram chung ram pon tran rual na hi a so ta a hlo tlinga kan tong trai mi te po tong trai na sat le zual angai khop maya abik takin akape ministry tong trai mi te tong trai na hi asot khop maya tin tong trai mi hrim hrim te wal ngauram ta na in mi tong trai puina lom thu kan soya chan na te po kan dong na sa thil mak tam tak a lalpan min ti sak mek boka min ti sak zel po kan ringani chu wang chuan wal ngauram People Organization CDF hol ngoram te chuan machuan tur dang kan nei lova kan machuan tur nei chun chu kan rin kan lalpa kan pathian chau hiani ti te kan soilang duwa tin tun la hian CNDF CNO10 Mei ni som pariat atang khan min lu chila kot sei ke ta kan nau te duty an fruai tulok rual tenen si paisa som nga vel hruain paltlang lui an tuma kan nauten an lo danga kut te thlakin an ron soisa chek sol na tong kam tin reng nen mani u naute a min ron ti tamai le min ron musit tawak mai hi hriat thiam harsa kan ti hle ani kan ril ru po ana man lai atang to in helai kan ram then om za hau tlang tluan le huang ngô tlang tluan za hau tlang dung le huang ngô tlang dung te hi at huma al e ho za in u le naw angin sa le ral ka ra po lo in chan thin kan ni a ti chuan nu pui pasala te kan in nei pola tu le fa kan in cho ma chung te wang chuan salu saban kan in zona ramri fel taka khamin in ngei dial dialin kan khosa thin ani tichuan hun engemaw atang khanin tuna kan boruak hualngo nam tia achibing zonga ron soidu an om tamai hi background history te an khetlema kumsang khat zakua malam kumsang khat zakua somriat malam chin aniang helai hualngo tlang dung le za hau tlang dung kan lua chin chung hun lai chuan sang khat zakua somriat pariat malam zonga khan in ngei dial dialin chi le chi trong po kan mangai lowa nang za hawini nang hualngawini po kan in tingai lowani ama ero chu tuna chibing anga in thliar na lo pian na lai taka hi tu te emo chi cheron tu ania apoi kan ti tak zeta ti chuanin zun ni som pariat atang chuan ron lut thuk tual tualin mun mun nga ruka duty post te ron siamin aram nei tu aram leilung fa te chunga hleilen na engemaw chen a thlenga kut in thlak na te sum in khon luina te a thleng hi poi kan ti hle a tuna hian khawthlir ah phei chuan jun ni som pahnih khan wangwa ami kan unaw te sial lam ami te dam lo ri ria damdawi tlan tur te le bazar tur te le na thokkal tur te ti buain a chi bing hming lam ri in kaltlang te an phal lova an kaltlang tir point sum te an chawi tira heng hi poi kan ti khop maya thil thalo zawk a thlen hma hian a ti tir tu an tu khum sam chai tu te hian a rang lama an hnu do po a tula nuk dok thoi tur po in ka hriat tir du ani
hetiang anga min tia kan chunga min chhaya min sika kan chunga an thil ti hi kan chan let lo na chan chu kan ngam lo emo kan hlau emo ani lova hun thui jok kan thira u le naw anga ma na tanga kan lo om to na te tu le fa in trom kan ni na te awangin ril runa tak chungin huai sen takin kan la do ri ania mi hing kan nia do thailo hun kan la neyanga avuak let hun a omanga thil poi jok a thlengang ti hi ka hlau hle ani chu wang chuan hetiang anga kal khonga rulin konga mei ka pha anga min rap rap ka chukang tia an mei an ron pha duaya hi chu nu kir to turin ka khiat tir duwa an hnu kir lo chuan enge ma chu kan ti ve ang kan rama kan mangai lai kan mi pui kan fanau te kan duat lai te hetianga an chunga hleilen na a an ron tia hi kan en mai mai reng theidon lowani ti kha kan soi duwa